Kalau kamu suka banget dengan hal-hal yang cute, seperti bunga, rumah boneka, dan warna-warni ceria, kamu wajib banget liburan ke Greenhouse Lezata di Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh, kilometer 9,5, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Chin up and be happy. Banyak jepretan foto yang bisa kamu tangkap saat main ke Greenhouse Lezata. Soalnya, di sana banyak pernak-pernik lucu bak di negeri dongeng. Saking unyunya pemandangan di sekitar Greenhouse Lezata, tempat wisata ini setiap harinya dikunjungi sekitar 500 orang. Kalau di akhir pekan atau hari libur, pengunjungnya bisa mencapai 700 orang. Tiket masuk ke Greenhouse Lezata juga terjangkau banget, yaitu hanya Rp10.000 saja. Glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting star. Yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember when my father thought you were a burglar. Gimana travelers? Gak sabaran kan pengen main ke Greenhouse Lezata? Untuk menuju Bukit Tinggi, kamu harus transit dulu di Kota Padang. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made.